رشابو بچای دگرتی هر چای بچار دستو بچای دگرتی هر چای بچار دستو بچای گلام نوانه وانه گلامه avakan ya zelale gülamın yavrurun du delale gülamın dicbat edinale ey gülamın gülam navane vale gülamın avakan ya zelale gülamın yavrurun du delale gülamın dicbat edinale ey gülamın Güne vazgin yeteme ez dil birine teme her dem dil birine teme ez hemre birine teme her dem dil birine teme ez hemre birine teme Gülam navane vale gülamın avakan ya zelale gülamın yavrurun du delale gülamın dicbat edinale ey gülamın gülam navane vale gülamın avakan ya zelale gülamın yavrurun du delale gülamın dicbat edinale ey gülamın Rojbaş, Sibab Khair, Silav Res, Temaşevanên Hêja, bernameya dawiya hefte dest pê kir. Me îro jî bi dengeke xweş, bi straneke xweş, bi dengê Emîne Yiğit me dest pê kir. Belê temaşevanên hêja em ê îro jî li ser mijareka gelek girîng biaxivin. Em ê behsa nirxên olî, nirxên dînî bikin. Di İslamiyetê de di nirxên olî çima ewqas biqîmetin. Di nav civakê de, di nav malbatê de nirxên herî girîng kîjanin. Em ê îro bi seydayê xwe, bi mamosteyê xwe re biaxivin. Hûn jî dikarin bi mesajan beşdarî programa me bibin. Telefona me 0506 657 533 6 ji vê numarê hûn pirsê xwe peyamê xwe dikarin ji me re bişêrin. Em ê jî bibersivînin. Her wekî din hûn dikarin silavê xwe jî ji me re bişênin. Kesên ku dixwazin programa me guhdar bikin ji TRT Radyoyê jî dikarin her tim guhdar bikin. Gelek mêvanê min ê hêja îro stûdiya me de ne. Em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin. Kerem bikin em mêvanê xwe nas bikin. Doçent Doktor Halil Akçay akademisyenê zanîngeha Dicle'ye hatiye. Mamoste tu xêr hatî. Xwedê ji we razî be, me xêr û xweşî dît. Çawê baş î? Elhamdülillah, berem jî baş bin. Ez jî baş im, spas dikim. Seyda Faysal Yeşilyurt. Hûn bi xêr hatin. Ser çavan, xwedê ji we razî be inşallah.
Çavay mamasat baş. Elhamdülillah teşekkür ederim. Xuda ji we razı bî. Xuda ji we jî razî bê. Hûn jî başin inşallah. Em jî gelek başin. Saat xweş mamoste. Serçema. Stranbêj mamoste Emine Yiğit. Gelek spas. Gökhan Yiğit. Fuat Keskin. Malavava. Belê bînerên aziz em ê dest bi sohbeta xwe bikin. Lê em vêtiriya xwe jî temaşe bikin. Paşê dawiya hefte wê dest pê bike. Kerem kin. Dînê İslamê li ser nirxên însanî bilind dibe. Ji bo İslamê nirxên herî bi qîmet însan bixwe ye. Îja nirxên bî dînî çi ne? Nirxên İslamî di nav civakê de çima û qas bi qîmetin? Ji navbera du kesan heya di navbera du dewletan de nirxên İslamî hene. Ev nirxên giranbuha di nav civakekê de çi ne? Di nav malbatekê de nirxên herî giring kîjan in. Mirovek bi tena serê xwe divêrê kîjan nirxan baldar be. Helwesta dê û bavan bandoreke çawalser zarokan çê dike. Ji bo zarok bawayekî ehlaqî pêş bikevin divê dê û bav û malbat çawa tev bigere. Divê zarok çawa bên perwerde kirin. Heq û mafê cîranan û cîrantiyê çi ne? İslam israfê çawa pênase dike. Cüreyên israfê çi ne? Sedaqe û zikat bi têkoşîna israfê re roleke çawa dilîze. Bi taybetî di meha Remezanê de îsrafa xurekan dibe çawawerî asteng kirin. Di nav civakê de ji mezinan re rêz ji biçûkan re hêz çima û qas giring e. Ji bo di nav civakê de nirxên İslamî wek başî, qencî, rastî, dilpakî, merhemet, şefqat, dîlo Belê me dest pê kir, mamoste em bi we re dest pê bikin. Me got me îro behsa nirxên dînî bikin. Di İslamiyetê de nirxên herî girîng kîjanin. Di nav civakê de, di nav malbatê de. Me di vêtireyê de jî me temaşe kir. Em ê behsa îsrafê jî bikin. Lewra em di meha Remezanê de ne. Divê me hêde bêtir em bala xwe bidin tiştê bilo baştir e. Em ê bi her awayî behsa nirxên olî bikin. Lê ez ji we bipirsim mamoste deman bêjin nirxên olî bera çi were bîra me. Nirxên olî çi ye? Em bi vê ya dest pê bikin. Çima ew qas bi qîmet e di dînê me de ez bêjim. بله به چاوا دارک وقتی جبو مزن ببه آخ روج اکسیژن به جیر لازمه وقتی خود تعالی انسان جی خلقان جبو او انسان به نرخین انسانیتی مزن ببه و ویدیسا بین جم خود جنتا خو گلک الکه و پرنسیب و نرخ جیر تعیین کرد وقتی توانا بکه عمل بکه او انسان گو سر روی عرض خلیفه منه تدبه او وقتی تبانه که کماسیه دوانده بکه تجوید چرچوا دایره انسانیت جی تدر که و لگور بنا ول لوی دنیاویالی کو ام باورن یا و جزای خوب ببینه یا جو مکافات خوب ببینه اینجا جوانا گلکن نرخن دینی یعنی گو ام دینی değerler az seri aş hamka mastır baweriye yani baweriye bu kadar بشكل جويج مرة جوتيه بخو شاو تعريف كريه وبيخنبري شاو أو تعريف كريه أم بوي شكل ويناس بكن ويباور بكن أو جمرة وك أم بيجن دناف خرجة ده تشتي هاري مزن وشيك أو باورية çünkü باوري دكي جو أف دنيا جي بمعنى ده يعني معنى جلي دنيا يرجي شيء ده وقت باوريا ما هذا جو يكي كائنات خلق عنديه باوریا ما هبه گویا کی مخلوقان دی و قادر سر هر تشتیه و باوریا ما آخرت هبه اما فهم بکن گو ام لور چه بکن و الوی دنیای و هناك حساب جمع بپرسن وقتی ام زانبن ام باور بکن و هناك حساب جمع بپرسن ام هجی به او چه جمع خوازه ام الگوری بکن جبول باوری دناو وانی رخاده آهری مزن بشتی گو باوری چه بو و پلکا پیشیه هدی تبلد که ودوچه شکر صبر توکل طاعت و اگو مثلا هم دینی و هم انسانی تنحسب و ترجی و بحث کر قنجیه باشیه و وقتی مرجع و مثلا بحثا ضد واکر خرابیه اسرافه
و evin yani dini nirxên dînî wan bêjin. Saat xoş mamosta. İca Seyda'ya xoş jipirsim. ku mamosta jî ji me re behs kir. Dînê İslamê Yani Gava- geha ve meselede çi ye? belê gava ku Xweda Azze ve Celle hê berê ku dinya ava nekiriye gava ku Hazretê Adem û diyema Hewa li cennetê de li wî royê dahî prensîbekî daniye. Gotiye ku hûn xeberên bikin sonê wî axiretê wî uqbayê wî xêr e. Ku hûn bi xeberê nekin hûn ê bikevne zirarê. Ji lewma roj ku însan hate dinyayê heya roja ku îdî sekeratê de bî yani heya aqilî serê bî ev prensîp ji mirov re lazim in. Ew insanê ku bê prensîp bî têr naxwe. Ew insanê ku bê prensîp bî natirse ji Xwedê. Ew insanê ku bê prensîp bî prensîbê wê tune bî qetlê dike, hiqûqsizliğê dike, hemî tiştê nexweşî dike. Meselen dibê Peyxemberê me sallallahu aleyhi ve sellem serviya wê mesela ilk dibê ku insane kuştiye mesela Kurê Hazretê Adem e. Belê. Dibê heya qîyametê ku ev kuştin çêbû ew jî ortaxê wî, müşterekê wî wî guneye. Sebeb çi ye? Sebeb ku bi xeberê nefsa xwe kir bi wî prensîba Xweda Azze ve Celle ku jê re gotibû bi xeberî nekir. Çi bû? İxlas, emelekê îxlas jê xwest. Wê gerek tu vî heywanê tu bi niyetekî îxlas tu ji min re şer jê bikî. Şer jê bikî. Emelî ne ji bo Xwedê bû? شر جکر اما نجبه خدا شر جکر پرنسیبه که خدا عز و جل جه دخواست خبری وی نکر و حیا قیامته او تشتی کو چه بن دبا مشترکی وان ده انسان گاوا کو او ترستنه بی حشر حضوره دبا وک حیوان بل هم اضال دبا خدا عز و جل يعني قرآن کریم ده او انسان کو خبره خدا نکه نترسا وجدانه ویتنه بی مرحمته ویتنه بی چما هاتیه دنیای همش بو خوارنو بخوارنه مامتن هاتنا دنیای نخیر كوفي عقلي نكا في تفكري نكا فرق قوي انساني عفوا يعني حيوانا daha كيمتره جلوما لازم هر كثيره بچو كارجي لازم اف برنسيب مزار رجي لازم جنجار رجي لازم هر كثيره اف برنسيب اسلامي لازم Belê. نخوا حضور چنابي نظام چنابي وك ايروكو باطيام بجن مغرب مثلا جي باطيه مثلا كو چمكو برنسيبتنا پرنسیب وان سر خوارنه یا سر زیدایی پرایه سر زنگین بونه یا تو عدالت ناینه به دنیای اما فکرنا عصر سعادت مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فکرنا خلفاء بله مامۆستا سات خۆش تا بەحسا زارۆکان ژی بله کرد مامۆستا تێگوت یا ji بۆ hem ji bo mezin hem ji bo بله biçûkan بله nirxên olî gelekî giring e بله îca em aneka jî di meha Remezanê de ne بله yani ev firsendeke mezin e ji bo me ji bo zarokan jî Belê. bêjim zarok jî di bernameyê din de jî me behs kir mamosta bêrna heftakê بله divê mehê de zarok yani dêw bav êdî çalakiyan dikin malê nivîsa Remezanê dixemlîn Belê. pêratî بله meha Remezanê بله bi wê awayî malê dixemlînin zarok jî bêtir fehm dikin ku mana Remezanê çi ye بله yani hûn vî alî de çi difikirin yani nirxên olî giringiya vê mehê em ê çawa ji zarokan re bêjin em ê Belê. çawa bidin femkirin مازن دبيجن دبين عبادت كاوكو تشكي خود تعالى عز وجل كربي عبادت جب تشوكايفا جوانا بهيدي هيدي ببيجن وصاد بيجن مثلا دبي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگه 7 سال بزاروکا وان هینی دسمیجه و لمیجه بکن Belê. حتی 7 سالی بیانش بچوکایید گاو کو زاروک بمرا رابون ولو کی روجی نگرینجی ولو کی نب روجی بینجی گاو بمرا رابون رونشتن رابون سحوره رابون چون تراویحا و مقابله کرم مهلد وی رمضانی ده صبح دوست بگاو کو مازن بون دبی پرنسیبه که جویره بچوك هيدا دبي برنسيب لورا انسان فطرته انسان پر
يعني صدي نوت حوي او انساني كش بچوكاي هناك تشتي خوشك تشتي باشي كربي او نايج بير كرنجيره اما بشتي 20 سال 30 سالي فقط يروام كتنا زماني كي پر نخوش ام زمان اصلا عيني زمان ام نخوش يعني ام نخ آلي بن ام زاروكي خو ام بين بلا رانبي بلا زاروك نوا جامعه بلا نوا دسمج نگره بچوكه هجا بلا روجي نگره هجا بچوكه halbuki مقصد نه روجي گرتنوانو و دسمج گرتنوانو المشكرنوانه مقصد ينكرنوانه كمنه برنسيبك يعني گوتنا تا خود که دوان روژن داوید سر مدیای جواکی جی هم ویدیو تن پار بکره بله زاروک دچن تراویحی بدیا خو باوی خوره بله هنکس ویا رخنه دکن ورانجی لیستکیه زاروک بازدن بله لام زاروکش انا کادا تنخم مزگفتن aynen yani زاروک çava beni ki teravih çiye وصاية çava meştike وصاية yani melekiye ne olsa ولا وصاية yani zarok nasıl nakın am ana kadı zaroka mizgeftan dur bakın hen kesçi dibejin navran ne ciye listikaya hen zarok şıpır xarabın mamos nokta için بله mizgeftan بله dora kovalat bin يعني bazdın اعتدال لازم ادعي ده يعني اعتدال كي نمرو زاروكان جامعه جروجيه تراويحان مقابله تشتي وصا خوشك مرو يوان ندور بك نجي زيده بوان برده مثلا ما زند بيجن سيدالر مد بيجن قوا زاروك هاتن زيده قوا قلبالق تشيبو هر كي زاروك كي بده برخوا يا خو بينا نوهف جماعه ده يعني وصا او چخت كيم بي او چخ زيده وان نيشين يعني دبكو حركات بكو دبكو بنجول دبكو اللي بهبرم جول دبون او زراري وان تنينا اما كو جامي بوجي ليستكي افنا كسب او نا او چنابي جامي نجي ليستكي جامي جي عبادته deve zarok veya jizanı be tabi gere vacib zambi bir de yekji zaruk afwan zamaneki usada kumrov bineku yani pis neke cami necis neke zarok bir buçuk bir tüy bini mesela az pursakları imam bu zaman kiberiye 4-5 saat mescid demede ve teravih hatkir mesela yek hat zarok de bab خوب خور هانین ما teravih hakir خود زانه کوم چه teravih hakir bi امن زانه کوم چه خود yani yani imam bu mesela yani ne az zanım ne cemaat tazani بيجي جو من جو خود جو راضي بي مصاب او كي دلال مگو خود جو راضي بي زاروك اخوان ام نابجن جوار عاجز بكن يا اخوا يا لوان ندن وان زيدا اقول لك اما يا بينا جمخه بينا باخوش بويكو ام بزامكم عم بدري عبادات كي المش كيتكن بلنا او عاجز بن وبلنا جامع عاجز بن yani am zarok خو ببن مزگفتان شو فردسته on بله كسن الى نهايه تشكي وصاد نينا يعني الى نهايه يعني تشتكي وصاد بله عفوا maalesef mesela ten zarok مزگفت اكتكم بيستكن مثلا بمعنى بخوتكن يعني مثلا ابنا çenabi olsa gerek امرو اعتدال كجبيره لازمه يعني نه افراط نه تفريط نه افراط İcama mosta zarok her tişti جمال باتا خو هند بن جبل فرس ماموستا يعني ماموستا جي بحث كر ام تست زاروك كان پر برنامج هر تشي جوان ربيجن لي نرخين هري جرين شي زاروك دمال بات ده اولي هند بن باش دچن مكتبان جمازن خو ماموستا خو هند بن ايجاد نا مال بات ده چدت كه وسته ديو باوان از ويا فرسم يعني بباوريامه وعبادتمه وفكرمه ورامانمه چبد اموات تشتا بزاروكا جي بدن شيرين كرن بدن خوش كرن وام عولي ام بكن نفسه ام بكن بلي بلي جبو شخوا عمل جوارد بميناك يعني قلت تكر نحو جيت بيبكه يا جوختت بيبكه والوان راحت ببي چونكي بري ديتيه بري بابي خو ديا خد نغربي بيتشت نغريبه يعني جبو له gerek بزاروكا امرون ام صحبتي بكن ام بيشتغلت يعني بري موان ببن جامعه ام به جامع جهه عبادته اره اون زاروکن بلکه اون هنگی خوازن حرکت بکن اما نه جهه صحه توپیه نه جهه بازدانیه نه پارک نه حوشه ونه ورن جنبه ونش خورل میشکن مبتلی ونه هر هنگی خودرش بکن يعني مثلا او زمانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت حسین وقتی بچوچک بود دو سر استوي ويجي يعني بيخنبر دينت كر ولمجا خد دوام ذكر فقط او يك مثلا وقت زاروك تماما وجامي تجي زاروك وهركس هولو كياجي بهفره وك قور دنگ درخن جامي جيت يعني جماعه جيت تعمج حياتها هناك يعني عبادتها هناك وتشكيلي جي مهم
زاروک جبو گو بعلمن اولی yani نرخین اولی دینی gerek موان به جواب نهیلن yani برسوان هر برسوان لگور سویه و عمره و به چه پرسین چه تبیرا و در حقا خود تعالی در حقا آخرت در حقا جنت و جهنمه ام بشکل کی ولو گو دوی عمری ده به چا فهم که امولو جوار بشه و وقتی زاروک بالخاصه زمانه مده به تلفن به اکران به تابلت به تلویزیون اداره ناکن اموانا جبواره مثلا وقتی من عاویجه نکر ام جی پیره میزنن ام به والا اف نباشه yani تلفنات نره اف نلگورته bina derbas. Ya dibin kontrol de dibin kontrol de bavde nego yani tam je dur ke u jwe teknolojiye mahrum bimene çünkü lazım em zareke xol gor zaman em bazım bikin ne gerek em wi mahrum bikin و ne gerek em wi ted bifatsinin orta em wi ba'lemenin ama em zanibin kujan xarabe kujan başe ew ji bo gofem bike oxte tenema به ولا بعضهم ديام قلتون اف خراب ام نلقور منه او بخوجي قرار كي بدي يعني تشكي بيش يا سبيت سبي او زاروك تتكبن اف جواك ما مستمزن دبن اجا شخصك امواك شخصك امواك انسانك از بيجم ام كي جانر خان بالدار بنت ناو جواك يده يا تتكي وك شخصك تتكي وستيمه يعني وقت مقود جواك يده ام تشجمر لازم به مجبور ام ويجي بدن زاروك يخوه بله ج مثلا وك پیشی ما گوت باوری ام بیجن زاروکم yani خود اف کائنات چکریه خود ما چکریه yani باوریاوی بخود ام پیشی چکن بشر باوریاوی باخرته جبو ام فهم بک لور چبک بدزی جی بک و شکره جی بک و دنیای و قارش الغیبه ببینه و ام زانم گو خود تعالی دوام لی حجمت که اما لمهنك يقوم بجنة أخوي أما جو أمزانه من جو خد تعالى ما امتحان جدك يعني وقت تهرت شيء بخد تعالى حجمتك وروك مثلا يكمر بابا كاتجو خد حجمتك وارحيوستان يا عرض هجك جيبو بابا أزد ترسم وعرض هج جيبو بابا أجرك جيبو كاتجو خد حجمتك أم بشكل كيولو بيبن فهم كرين جو خد تعالى حمج بو امتحاني يعني بيتشاوا تحش تشكرنا ودواناكي بله بيتشاوا تحش شونا مكتبي ناكي ما معلمش تعادزن ما مستش تعادزن نا جبوغو النتيجة ويدا تشتكي بستاني قلت بي حياتا خو بدوميني ام بشكل كيولو مازن بكن نقول قارشي مصيبتا قارب صبري بكي يعني زاروك جيبي هدي بعلمي وقارش وذهبوني ده شكر بكي ووقت بلاكات سريوي فهم بك يقو امتحانه يعني دي تجربه خدور نكوي مثلا جبو فينا ميناك قالكي مهمه بالكيشه دي سال زياده مثلا حربه قول فلسطين تشد وحشتك مزنه حتى بزاركي واي هوريك جيجو كاميرات بين ميكروفون بينن بحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير خدت ثاني بس يميه يعني إيماناكو فلسطينيان ده كسكي ده تنين نفسه إيماناكو دياوا وبابوا معنوياتها ونزبط بله أو معنويات جو دكي دايوا ديوباف دايوا دمالي ده دايوا جديو باوي خديتنا يعني إسيان شيء نديتنا لهمبري حربة يعني إما تدين بيتنبون إيوا جان يعني الهمبري جان قبل إيوا نفس يقول حتى تمام توكل دكن النتيجة ويد بينن فهم دكن جو يعني نتيجة شيء أنفاز لمرنه پشتی مرنه جواره جمرنه ناترسن ماموس هین زارو پیش جمرنه ناترسن işte em zareki xo em xo yani peşi xo em benin haleki ولو و em çid fikirin em werin kefama hatına çi hali rehbe em wiji bizareki xo beden yani ve hayam ji piçki zora mamosta em dibêjin em dema axir dibêjin ya hakikaten ji ev dem jî pir zor e yani em bêtir li ser zarokan bisekin em her tim dibêjin zarok pêşrojên min e yani bi her awyan çiqas zarokan baş mezin bikin em wan bişînin têxin nav civakekê lewra ew zarok sibe dest bi mezin dibe tişe dibe xwedî kar û bar yani çiqa karî xwe baştir bike bi heysanî bi xweşikî bike civak ji ew qas xweş dibe Acı nav civakê de zarokek çika hoşbax ve bi aram bibe
ew jî tesîrî civaka me dike. Yani ez her tim dibêjim zarok pêşeroja me ne em bi taybetî bi giringî ser wan bisekinin her tim dê û bav dibe li ser vê meselê baldar bin. نقطك بالكاشي خوازم بيجم Kerem bikin. وزاروك حتى 15 ساله خدي تعالى شو جناح سروان يازناكي معناوي هدي تعلمن امجي خطاي و شاشيه و جركم بشكل كيلو جزاكي بدن و جارا دواجي كاربن ورن جمته جارا سياجي ورن يعني جما دور نكفن براجل كي خطاجي بكن هم وابي جزان هي اما او جزاي جو واجمالي ندي رفاند نگو جمالي دور كيش باوي Wan aciz nekin. Ne olsam ne يعني خطا دوا بي ولا بابي من بكجي نا يعني خطا دوا جي هر جنب بابي خو بي ولا ما اف خطا كر كاس چبكم عالي مبكي يعني بابو دي وقت پرورديك دمالي ده ولو بدن و اخلاقك ومعاملك بوار بكن گزارك و ده هر مسئله ده هر پرزگیری که دی سوارن جمع جوان نترسن. İnşallah mamosta. Ama bir her avayı iro bahsan nırkhen oli bikin dukhazım ser israf eci pir biseknim. Me vetere de jidit levram de maha Ramazan edene. Leberi ku em müjara israf evekin em strana kadınj emine yit kodar bikin paşeme bu sohbeta xo devam bikin. Kerem kin. جزيرة جزيرة واي جزيرة جزيرة واي ساعات زنجيرة واي دلالة من وزيرة واي ساعات زنجيرة واي شاورة من وزيرة واي Bir Hasan Nebatli, bir Hasan Nebatli, evdik çımatı digride lalamın halki biri, evdik çımatı digri çavre şamın halki biri. Neredişe neredişe vay Neredişe neredişe vay Şaşa evde puşe vay Delalamın derguşe vay Şaşa evde puşe vay Çavre şamın derguşe vay Cezire cezire vay Cezire cezire vay Saatu zincire vay Delalamın vezire vay Saatu zincire vay Çavre şamın vezire vay Saat hoş. Mala baba. Gelek spaskim. Belem devam bikin mamosta me got em bahsa israf eci bikin îro lewram de meha Ramazan edene divê me hêde em bêtir li van tiştan baldar bin em îbadetê xwe duayê xwe bi her awayî em li ser van mijaran divê em bêtir bisekinin Bele. carna mamosta em hin tiştan li gorî em şaş van dikin em dibêjin meha Ramazanê ye em bi saetan birçî dibênin Allah usaya. dema fitarê jî em sofreyên xwe dije dikin İcem nikarin bixwin jî em çend satan lewran birçî dibênin em nikarin ew xas xwarinê jî bixwin. Bele.
İca israf çed be mamosta. Yani dve mehe de jî israf hakikaten jî yani mana ve mehe dve ku em nizanin. Dema ku em israf edikin, dema ku em cur bi cur xwarin têdin ser sifrê xwe. Paş em wan xwarinan bavêjin çöpê. Hakikaten jî hem pir güneh e. بله Dixwazim li ser vê meselê jî bisekin bi taybetî îro. Dewra gelek kes me temaşe dikin. Bawer dikim ê ku me temaşe dikin jî niha heziriya fitarê jî hediye dikin. Yani belki evari mevanên wan hene ya ku mevan jî were mamosta yani mevan jî ew qas nikare bixwe. Yani em belki cana 10 şekil xwarin çêtkin em têtin ser sifrê xwe û nayê xwarin. باره ser vê bisekin. باره کبانیه یا Bare kebani. بار بار ایوانه Sucê me ya mamosta. Şimdi böyle tabi israf Kur'an edici Xuda Azze ve Celle men'a kiriye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Xuda pir pê mijûl bûye alim pê pir mijûl bûne etxwazim serê ewil tarîfekê piçûk jê re bînim ku em giş fêm bikin yani ka israf çi ye alim dibêjin israf infaqul malil kethîr fil garadil hasis yani mal ki mirov ji mirov re lazim e mirov zêde distîne mal ki ji mirov re lazim e mirov zêde distîne veya mirov zêde infaq dike veya mirov zêde xwe pê meşgul dike yani welhasıl aslında temelê wî helal e em dikin haram temelê wî xwe helal e xwarin ve xwarin çek Ku em libas. bixwin helal e mamosta. بله Hewcebe nefsa. تابع حوجبه حلاله احتياج انسان بخوارنه هيا بخوارنه هيا بجلو لباسه هيا بحمي تشتا بفان تشتكو خدا عز وجل حلال كري يجمله يعني تشتكو خدا عز وجل قلت يبي بخون لينا خون وبيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت فقط ام زيده çetkin ماه رمضان ده daha زيده çet bir israf daha زيده çet ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi ki ve heye Sa'd bin Abi Waqqas mamusta pir zanevi ve meşhur bu ya havqat Peygamber ji his kiriye ji kesire ne gotiye abi ve ummi fidaka jere gotiye irmi ya Sa'd abi ve ummi fidak harb Uhud da hingi ku ji his kiriye hingi ku doste ki ve aziz bu ya jwire jdahi meyzet ke ku desmej digira af pir dixaptîne pir zêde ew dike dibe saet dibe tu israf etkî werneke dibe ya Resulullah dibe ku em nava ciyekî mezin de bin jî nava çemekî de bî nava ewkekî de belê dibe tu nava çema de bî jî wî avî israf neke ev prensîbî aslında ji me re dibî reyekî dibî rehberekî sallallahu aleyhi ve sellem ev hadîsê wî di meha Ramazanê de ev xwarine ku tê çêkirin û tiçe çopê em jî pê mes'ûlin xweyê xanî jî pê mes'ûl e ew ê ku çêdike jî pê mes'ûl e lazim e gerek em îtidalekî divide çêkin îtidalekî yani îtidal çi ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dîsan fetkirin hayata Peygamber dibe ku sê insan li ser xwarinekî hate çêkirin ji ware bile 5 hev insan serî rûnin 5 ji bo 5 insana xwarin hat bî çêkirin bile 7 insan serî rûne 8 insan serî rûne ku ew israfî çê nebî xwarin nemîne ême em gazî 2 insan dikin em 20 30 nüfus pê wî xwarinî têr dixwe û piştî em davêjine çopê û dercê berdin em pir tiştekî sebebê wî tê tirk bên sebeb sonuç yani sebeb û sonucê wî pir e sebeb sonuç ya işte israf enflasyon çêdike devlet pê zarar dibîne cemaat toplum pê zarar dibîne mesela e 13 milyon ka 20 milyon neyse çi bî em van nana em davêjine çopê kan pişxwe fekirin ew insanê ku nan nabînin cete çerbikin em mes'ûlê ji wan in em te Xuda Azze ve Celle wî hesabî ji me bike wek Filistînê wek Sûriyê wek ciyê mazlûmê ku ev musulman tê de xwarin nabînin nan nabînin yani tişkî nabînin ku bixwin mesele vexwin gerek mirov
وی حد و اوکی بکن کام وی نکن سری عود لسیدا گو اصلا پرتشکی خوش گو پرنسیب جمره لازمه پرنسیب دیدی و پاسه پرنسیب بکر گاو کو پرنسیب جمره تنبین خوارنجی اسراف تبی جلو لباس جی اسراف تبی و گز دیگران زمان مجی اسراف تبی عبادت اسراف yani israf hammi tişti de hey aslında. Gava ku prensip tinabi. Ku prensip hebi henki brov ya hop çıkak je te tina paş. Çima mrov da tırsa mrov bi hesabı wi haya. Asbayazi bi hesabı bidim. İsrafa Xuda azze ve celle je hazna kiriya. Peygamber je hazna kiriya. Sahabiye je hazna kirna. Roş ki dibe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jmar dertkeve bir çi bu ya. Dertkeve fetkiri ku Hazreti Ebu Bekir je derketiye. Dibe khairet u çert ki دبی ولاز برچی بوم در کتمان دارم گویی بلکه یک خیر خوا تشکی دانه کی بدم فتکری کو حضرت عمر در کتیه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ابن ماجه ده بجا ابو داود ده بجا دبی فکر هر سید کی جنه بورم هر نه یکی جنار پیغمبر زنگین هبویا انسانی که او بویجی جوابر بویا جومرت بویا چون فتکرون کنن الماله شويه آف بینا بوستان خو سري عولد ده وناكن خانمي دو وناك السعد بياز محمد عليه الصلاة والسلام ده باشي دريفتك نخو وناك تكفنا هندر چند درباز دبي والحاصل خويوي تي دبي كيف خوش دبي دبي راب ام هو بارما بوستان اخو وان دبي بوستان اخو خرمت دوان آف دوان وان بني دارك خوشكت اكتك پیغمبر عليه السلام دبي رادبون قاو كرابي دبي Ebu Bekir, Ömer dibe kerem ki ya Resulullah dibe vallahi son duha. Dibe hasabe vi avaca midi, hasabe vi si ve hasabe vi hurmeyi tecrübe betekir. İdem hasabu kitabkin. Ev hasabe ku peygamber Xuda azze ve celle jwan bike kad tehme çavan çebidi. Gerek am vi şohra bikin rehber hayata peygamber, hayata sahabiye. Bana behravi. Yani lazım fakat ahir zaman tegavit tego ahir aslında belki ahire bir artık yani nizam bejin çiğereydi. Behtereci yani hakikaten. Van alışveriş ya van avame van tiştav da yani du tişmere lazım em de hav dikrin. Yani habki lazım em sehab çar hav dikrin behavre hem zaroke khoyini ve israf itkin hem khod kevne ve israfi zaroke mej çavul metkin. Ve israfi da مزناجي قوتي هنا كي مزنان قوتي تجاوز الحدي قبل مروج حادي دركت بإسراف بقدر يعني النت جملة كي بسيط قلتنا قبل مروج حادي دركت بإسراف إذا رمضان ده طبي زايد ترشيد بي مروف بتشاو يوانا بتشكك أوقتك مثلا كيمتك زعفتشك خوشة بعبادتي أن أظن مروي زمان خوي بوش درباز ناكا بعبادت بقرآن بمقابلة بخواندني بتشتي خوشك بتشتي دلال بتشتي وها مروف درباز بك إن شاء الله تعالى خدا عز وجل بك مبدأ خاطري في ماه رمضان إن شاء الله خير وحسنات في ماه رمضان برن يعني وكي بسيدات آيات كريمة بمروف توخمة كي بابجا حفتها بجي دارت كيفن هر يكي سطحة بجي دارت كيفن دبوكي حف سطحة بي يعني خير يكي حف سطحة بيد في ماه رمضان يعني بر زيادة يعني جماعة مستجوج برسم لهمبر إسرافه أم وقت مروفك شو بكن يعني ما مستجود كباني دمالة ده بتر تشتت كيف استيوان يعني أز جوك جنك جو برسم يعني أم شو بكن ماله جانا دمها رمضان دجي بركتت كيف أخواني ما مست يعني أز وقت شخصك بس أز دكان عندك شيء مقابل أز بيابر خمجينم جانا يعني الدبع مها رمضان ده شو بالدار بن أم شو بكن إيك ما تماشيت كن برات شو بالدار بن يعني خانم جهنكي حرو خوارنا كيت فكرن دبتلن دستمج فريا ماما وزيرو زاده چكم جبو سبجي شيوان حاضر به بله وياجي جانا تهندكي دخل به چما قيتنا عجبان قينا خوش بو وش خو قلت چم فانداري بسوندا والله تي مخ والله هري ماما عادة ماما هم قالك سينيكا ميفان قد جاب حود من اللي خستن يعني هو قلت ما دخن وكيدي بزوره دد خوارن جبوغو ام منعاي بكن aslında yani irade lazım. Yani işte em peşim ser sıfır drabın em beya vallahi me perxar. Ev gerek beri sıfır veri birame. Yani beri gömrunun bir zihindeki bu. İnca çava melekar be bu. Her kefçi ki gozede mexar em zalimin go ev fakire go ev kefçi ne diti ev bahrawi bu.
أريد هذه بويا قسمتي ما أما هرتشي بو قسمت جي نحل على يعني بله بلكي حقيقة كيديبو ما تبسكك زيادة ما خرج كلمة آفد برا أمزان من قو أوي لأفريقيا الجيكي برشي خوارن ندي تب حقيقي بو ما آفد يعني شبكن أم زيادة شنكن وجبوتش كي ديجي بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام القرآن ده سيدا جي كلام كل مثلا آيات بخن وخن أما إسراف هناكن peki sınırı ve ölçüye ve hudude ve çiye yani em çıkası bukun em çıkası vakun jeret be israf jeret be na israf peygamberime kıyasak jerdaniye gotiye mida xo bakın se bahar bera bahrek şuarın ya rabbi bahrek javi ya rabbi bahrek vala Sonra valla beni böyle. şuma vakti mide tam tişici be sinyala dişiye necmecire dibe tişkidine ki az nikarim tinkarine bir şoğlene yaz kenet iş gibi ke kar gibi ke mide çünkü de تعبیه من درک خواند و ماموسته دماغ پیغمبر به رودش تا صفر نگه خو چوکا خو هلدا جوره مش بوك نوا خو پر تر نکه نه ساتشتك وسه هي راس هي جوختم العرض اختم عرض رودن انا كمل سر مع صادقكم مخابن يعني نزارم شو تكونجي بله بله mide vekil يختل بله تكون ناخن وسه بحرك جيج افيرا يعني ام تشافهم بكن جو بحرك خوارن كتيه دم شكو زانن تيجي بروش نادولو هناك خط هنا çizgi yani sinor هي minimum maksimum çaydan da minimum maksimum هي çuma çünkü gote zede bike ve ev beroş xarabe ya bifure ya az arize bir elektrik axan emeji sinore meçiye gote şxar goala az seçar kevçiya buxum tamam az terduxum هو çaxe devje berdi yani gote go ev seçar kevçiye mi sonene az ana buxum az terduxum هو çaxe tedevje berda tamam ya av jî peyxemberê me bimjin û arayê bidine nefesê bistînin de ara grupa de serê wê bê bismillah dawiyayê be elhamdülillah yani hêdî gova xwe vücud jî hêdî wê avê distêne û böbrekê me wêna zelal dike arıtmış dikin û ji nişka wextê em avê bernê de fırsatê nabîne ew av yani fêdawê namîne zererê dide me ji bo yani ji bo gom îsrafê me ne bikin gerek ew شعور دائما بمرة أم تشزيدا بخن أم تكفن حقيقة فقيرة شو معدني بني دنياي وسر دنياي ترى تمام إنسانة هي جبابي ما آدم حتى قيامتي يا شو فقير هنا وزنجين هنا جبوجو إسراف وقت يقول إسراف هذا زنجين تكفن حقيقة فقيرة يقصد نورمال ده فقيجي أو ستاندبا أما ويلور عربك بحشتة تريليوني كريه بحشتة تريليوني فقيرة باشار كي تفدا خدي بنت كاري هر كي فقيرة كي مال كي جواره بكره بريه شخوره بريه وإسراف بشكل كي ديجي يكاري مجادلة بربك بإنفاقه يعني وقت تدا شخو عكس ضد إسراف إنفاق تبدأ وقت مرد ده مروي شاخي فهمت كت وقت تدا حوجة دارة تلي ميزان بتشقى حوجة احتياجاوي هي وقت هم هاتنا مصراف يجيبكن أو فقير دام ليوري بيرامه يا وز في إسراف يدكم أن جركز نكم كلام خوش بيرات كنا يعني والله هم دام لي أمجي أم دبيجن أم نابيجن يعني أم دبيجن أم عملناكن قم كان سفر مش بيردكن پشتی سفرته بیرامه اما دواملی شو کاری ما بود. دینه مده عمل پر مهمه و سمام است یعنی ما سریده جمع باسکر یا ما قوام زارو کار بیجن. لعولی ام المال چیکن هر تشتی بکن پاش زاروک مبنره ام زاروکی خورا ببن مینک و زاروکی من بوی آوای مزم بن. یعنی ام انسان جم دوانه ترن زاروکا خورم در دورا خورا جی ببن میناو. لورا ام شخصك شمندیام زیاده به تمام تتكون ناو جواك أو تأثير مروفين جيتك يعني أسهرتم بيجي أف برنامج مشيتكن إن شاء الله تماشوان المرة دبمينك ناقلك كس هرمة اللي شار عليهم ولد ما تماشيتكن يعني إن شاء الله هيفيام أو ما مصدر والله الجماعة ترسة يعني جو تشقى بخير بيا وتشقى خوش تقول مرة ليد نريش تهامة بعد يعني ميناك جرك ناو بنيكي جو ناخو زو بدك شيء جارك دي وينما دعوت ليدكن بزور zaten تقارن ناخي مامي باك نيتشي يكي جو بردخي وحش قارن هذا دبي والله ام بانوي كن هم كفاية وري ما بقول ترى خو قارن بكون ساعت خوش ما مست صحبة ما خوش توام دكه
لێ مەستانە کادن گۆدار بکن ئەمێ حەبکی ناوبەرێ بدن ئەنجا خەزم وە پڕ ببەتڵێنم ژی بەها ڕۆژی مالەواوە بەها ڕۆژیە دەنەژی نه چای نه آب و نه تشت مخابم مامۆستا کەرم بکن ئەمستانە کادن گۆدار بکن خوش gelek spas belem devam bikim mamosta me goyam di meha Ramazanê de ne di vê mehê de piştgirî piştevanî gelekî giring e divê em her tim alî hevdû bikin em her tim bal hevdû bin me behsa îsrafê kir divê em îsrafê nekin lê di vê mehê de heqê cîranên me jî pir li ser meheyê mamosta yani divê em alîkarî bikin lê ewlî em ji cîranê xwe dest pê bikin îca heq û mafên cîranên me li ser me çi ye mamosta dînê me misilmantî îslamiyet veya çawa dibîne em ser veya ji hepkî bisekinin Peygamber aleyhissalatu vesselam taqê cîrana da bê hingî Cebrail
هنگی جبرائیل جمره دبی وحیانی دبی من قام زن کرکو هنکی دیباتا جمره بگوتا تیم گوتا جیران و ارسی جیرانه حقیقتش که اوک خوشک یعنی شتی که پر مهمه جیران امروف بریک امروف هبی اقربای که امروف هبی دروه جیران امروف جه پیشتره يعني تحقق صدقه دبي تحقق انفاق دبي تحقق زكاة وفطره دبي عول دبي جرك مرو جيراني خوب جر دبي او جيرانكو برچي او بي او نجم ند بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم امتازان بي دام لتخوين اي پيكم چوا بكن دبي جرك تشتكو مثلا ابو ذر دبي الله اعلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دبي ابو ذر دبي قابكو تشكي چيكر بچك آوا وي زيده چيكن بدن جنار خوجي عين مصاد بجن شوربه بمرق شوربه بجن بلا اوجه فايده بين حياني وان بي اوقات بجن جري حيوانات بجن قبل وانجي وخصنا وعاوي وشكير ودا ودا هيدا جنار خو وي بچوك نبينن يعني هديه كي بچوك انفاق كي بچوك صدقه كي بچوك جي وي او نبينن تحقير نكن يعني قبل جنار وداوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیات ویده داواملی بجیران خو را بیارود نه تشکی خواریه دای جیران خو گاو کو احتیاجی کی وه جیران خو خواستی دیسه ته گاو کو مگو اول چو ما جیران خو دیسه ام چه بکند وی رمضان ده ام حاله وان پرس بکن احتیاجی وان هيا تنيا صدقه کی مهبی ام بدن وان انفاق بدن جيران ما بلكي اختيار بن بلكي كانوا خوارن چekin mesela yani zamanı berede mamustad zana عادت کیمه خوشک هبو ده مثلا روزا پنجشنبه هیواری دواملی مخوارن درد خست ما هر کی طبق کی داد قبل خیر مريابي برنامج رياض خوارن برنیا تابي yani عادت رابو مثلا جرانتی جنمای bundan قاتل سر هفته buna apartman لازم رمضان ده ان azında مروجو اسرافي قنه بچك بيجي مخوجه دولك مرو طبق کی جنار خو بشين قنه مروجو اسرافي دوربه yani zaten خوارن زیده چه دبن وان meyve و زبزات شی کوام تکرن وان tatlıya زیده هم چتکن ama perçe ki tabağı ki cem davan bir xeyre mir ya jmereci çed bir am خوش وی اسرافی جی پچک دورت en azında sadaka ji yamroj israf durt ka zekat yamroj israf durt ka Ramazan demro mukabele ka yamroj israf durt ka yamroj tişte boş zamanı boş durt ka وانا مرو بكتشكي خوشة مرو أحلاقي بيغمبرنا وانا تفعلي الصلاة والسلام أما في إنترنت في تلفون في تشتي وصابوش مع الأسف يا ما أوكري يا ما بر جيري برداعي يعني يا ما باش تمان جبي أوي مع الأسف يا زاروك جيل ما فتكر يا سبي زاروك مزمن تأو بنا ديواب يروى من سباون جينارتي جنرخك مازنا ما مستقبل نتندر مها رمضان ده بله يعني تشتك ورا السريمة حوجدارين ما حبن راست راست جيران متى أقلمه بله يعني أم ناتشن كسي كده ناقرن حتى جميعني حتى سيرتي جورا بيجي دورو سيرو درباز بي بله يعني عفوا جنازة مروجي أقد بي بنت كبي حتى كورن يعني جيران امرو يا امرو رات جنازة بله بله يعني حقيقة جي جيران تبر مهمة برنادم حسمه بلکه وینجی دنو چند ودیت با مسته بیرک کلمال مریه چند سال در باکس بویه کسی بین حسیایه یعنی حقیقتا مرف شاشت بینه يعني اوقا دفي حيامدجي جيرانتي الازميري ابو الله اعلم الازميري ابو بلد مقابل بهست اصلا اخلاقي اوروبا bu zamanki beri yani bana Hristiyan Yahudi kutedi akıvantına ya mesela tu vicdan و merhamet و او şuanetine ma yani tu dini kiko prensibi vantına aslında maalesef او prensip giştemeci heydi hataket navma sebep çiye sebep cidiyse şu kadar dur bun ma beri خدايا dünyaya اصبتي ورا سرمجي تامجي بكمنا خانيه من بمرن بلكي كذاك ما نحس يعني مخالف يعني خدينا كمان مصطفى يعني دفي جبوفيجي جيرانتي نتلا جيرانتي يعني خزمه خوش حزبكن يعني ايرو قالك زاروك نزارن ابي وانكيه خاله وانكيه متكا وانكيه خالتكي وانكيه يعني تنه دباجاراندا دنا مالا خو مزندبن دچن مكتبا خو تين مال راجن تليفوني ودچن اودا خو يعني خزمه خو ناس داكرز بيجم والله سوجي دايج زعفت بده سوجي دياب ده معنى ده بافن بيجم
دیو با راستا باب علی اپا وده دیجی بالی خاله وده لو ما دوش شغلتكم تابعات اما دیو باب حقیقتا اعتدالی بین گره کت ویدر دهند وی او کده اعتدالی بین ایرو آپی مهبی کام زارو خواهی نکن سبه ایوانج کسی که وان نبینه ایرو برگیج مره هبن آپی ما بسمای ما اقربای ما اما انا ندن هین کرام روان پرس نکن مرو بی عقارب نابی مرو بی عقربا نابی دنیاش بویش بوی انسیتیات یه چکرش بوی الفیتیات یه چکرن دید حجرات سورسی ده نفس اسیدات ما مستا چطور زانید بیم مواج میروجن چکریه إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني موا قبيلة لرحال ده شو بلرحال إنما وتشكريش بيكون هذا ناز بكين احتياجي هذا ببينين الجم هذا هرنورن أنا الناس هذا جي أنا بدلواندية كنا بله لازمه فرضة يعني فرض تشكي نب منها بي منها يعني تشكي فرضة يعني يعني ام هرتم دبيجن اف ماشي جبو ما بر بقيمتنا ما مستجوج برسم دبي ما هدم بيتر لسرتشتي وصاد سكن بيتر تي عقل ما براستي ما مس هشمنديا ما دبي ما هيدا زادت به لبيشت دبي ما هيجم دوام بكن انا كم رمضان ما نفيكر ما مست يعني الحمد لله ما نفيكر خوش در باس بجبو ما از بيجم يعني هنيك جيفيس افصل ما مست يعني چالاكين جور بجور لچار alien ولد تكرن از benim yani dev bavcı zarki xodbin yani hediye de am civak rakhna dikin le aliye kidinci edi hediye de am تنسى حمد خما مستا يعني سازين دولتي از بيجم شارداری گلک ایدی چالاکی دکن یعنی وانا جام سر مدیا جواکی ام دبیجن اما سر مدیا جواکی هر تم تم پار وکرن ای کدو خوازن دکارن جوراجی بو شوپین و دکارن بیشتری وان چالاکیان جی ببن yani بوی آوایی ام رمضانو که کارن خوشتر و باشتر ام در باس بکن لید و مهده ما مستل جواجی دو خوازن بپرسم ام سر چه بسکنم پرانی ما بحثا زاروکا کر ما بحثا مزنان کر لیون وقت ما مستا از بیجم ون درسه ددن جوانان که ماسیا چیه بهتر زویا بجم ام سر چه بسکنن ارم قرآن پیروز خورم میجا خود کنم روزیا خود کن لدی ساجی که ماسیل مچنه بله يعني اثر جيرانتي جو بزناوها بزد تشتغل بله کرم بري اقربا و دوست تفد لگندکی نزیکی هفبون جيراني هفبون چونو هاتنا و تفقرا و سربست بو راحت چونو هاتن هفدود ديتن بله شرقو بلا و باجارة اوچو و تشكيلي جو جيرانتي قد كر بري جيران غريب باجي ام محتاجي هفبون يعني مثلا نان فرنت نبو ناني و هبا بلكي ايمت نبام دچون من نانك جوان دخواست هيك و هبا ايمت نبو ايما هبا ايوان نبو چو جوان دخواست بوي خواستنه گرماهيك جي چه دبو دچو شف بهركي هفجي بوي شكلي جيرانتي يعني ارتباطك وهبو اما نهال باجارة وقتهم دچون دايره که ام جيراني خو ناقينن ام هم اولو دچن يعني ام نابه کا جيراني مكينه ام نش بو جيرانات چن يعني ام جبو دايره دچن و احتياجام جي پر بهفدو چه نابه حتى جانا قلتن مثلا به کا هيك كي ام پر عجمايد مين يعني ما هيك الماركت تنه مثلا چما هاتي يا والله işte patatak bivazak nanek بما پر غريبته يعني چما جبو او لهر دفره بلا بونه احتياجام بهفدون مايه يعني برهم gelek bune و لهر دفره پیدا دبن تی احتیاجای جیرانی نامینه بره تایب ترکید به komşunun külüne muhtaçtır. Yani hocalar ne mayele mamuz hem insan bir insanın rabaştı bin. Beli. Yani hem insan hocalar ama bir insanın din heye hertim. Ejbogo ev ciranti devam bike em cana jib niyetek baş em waa em deben haji şeyh hatiye batliye muadiz lakin ama ala kulli hal mevildar vedit salaga kemlekin hali bir person عيدك جابوهم هرن الدريوي خن قوم سعد بيش خوي ما دعوتي هندور بكي ام هرن شاي كوي فخن عيداي بكن قوم بهيز تعزيه كوي جابو يا دعوتك كوي جابو يعني جاليه حزنه ده جاليه شاهيه كيف تشكي جابو ام هرن بيرا باخفن وام هرن سلاف كلي بكن اوجيولو وقتهم هرن اوجي ودن يا جبوله يعني وقت يقول مناسبتك تشيبو
و او گرماهی جی چه ببه نفس و دوام هدي بکی هدی و ام گل کی خو اولو عاد جینک ام چما ناچن ام حرو هرن ام حرشف هرن جیران يا وكا برش فنا بماموستا نابه نم هبدوجي ناس بكنم سلاوي بدن هبدوجي اوجي بقيمته بله يعني ادي اوجي نمايا لهنجي انا زبيجم ام سلاوي بدن هبدو ناس بكن كيكيه يعني دروج سروج ام جانا خونه بين ام مراق بكن يعني قي تشتك بويا يعني اوجي بس اوجي بس اجا سواله و ام ورن ما دريش كر يعني ام رمضان تشاوش خور يعني ام تشجي فين بكن پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبي سري و رحمته الحمد لله مكان سري و رحمه المباري وارتاجي مغفرتهم انا tam doğru tedene. بله انا شمسيه مغفرت جي سرميه من هما جهات عفو كرن بله başka mı çıtxwazın خود ام تخوازن گو خود ما بگینه داویش بو گو آگر جی ما آزاد بکه معنا وانا چی yani ev وقت سرمایک ما گو هبه و یکی گوم pe emin bibin mütehid be ya işte o piyasaya fem bike be ka peri xwe ez ê ji were salek dî qat ez ê bidim wan ji ev xêrê got em divê me hêde dikin yani wek kampanyakê Xwedê Teala yekê bi hezarî yekê bi 30,000 ama ji bo ku însan li ber çava nabîne pir û li jê re mezin nayê girîng nayê غاون yani erê baweriya me bi axiretê heye ama heta me axiretê bibînin ama gerek hem duye şuurî debin. Mesela Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam di Mi'racê de mamosteydan cennet û cehennem bê danîne şiyandin yani dîtiye pişî got vegerî ibadetê xwe zêde kiriye. Madem baweriya me bi cennetê heye, madem baweriya me bi cehennemê heye û em zanin em çi li vir bikin wê Xwedê qat bide me em jî li vê dinyayê ji aliyê dînî ve ji aliyê însanî ve ji aliyê exlaqî ve çiş destê me hatem bikin yani ji aliyê dînî ve em li mêjê xwe zêdetir bikin. Mesela Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam adetki wî got rojek mübarek dihat ya rojek kêf û şahî dihat ibadetê xwe zêde dikir. Ême mesela bêjin tehtîle em bêde îro ders tinê çima tehtîle tehtîle raz e tehtîle kêfê bike rûne çay ve xwarin bixe Peygamberimiz got bû tehtîl li mêj zêde dû mesela mêja Eîdê zêde bûye di înê de ibadetê xwe zêde dikir yani jê re dibû wek firsetekê em ibadetê xwe ji aliyê dînî ve em di Remezanê de zêde bikin xwendina Qur'anê jî bi tefekkür çünkü kitaba kainatê ye wextê em lê dimeyzênin temamê kainatê tê de xuyat ke em wê tefekkürê bixwînin em ji xwe mena wê binerin me nizanîbûm tefsîra binerin me nizanîbûm ji alima bipirsin xwendina Qur'anê çünkü di Remezan de ji bo ku Qur'an nazil bûye xêr û bereketa xwendina wê jî pir e û ji aliyê exlaqî ve bêhna me fere bê çünkü imsak mana girtin e yani هر انسان عاجز متوفر ببه هيرست بالناموستا ya em her tuşe me terse yani tam em ê aciz bibin em rojî tê bîra me imsak çünkü manayê girt zimanê xwe bigirê xeberê pîs nebêjê tam wê herê mesela lingê xwe bigirê nehêlê herê ciyê xerab çavê xwe bigirê nehêlê li xerab binarê guhê xwe bigirê فسادينك خبرنا fesadî ji xwe yani gerek nevê bîra wî ji Ramazanê de بله çünkü fesadî û gîbet û ew emelê me jî îptal dikin yani wek got te ewqa yatırım kir te ewqa sermiyana te qet tedacî kî û wela pişre bê te îflas kir tiştekî te tune çima te behsa xelkê kir te gunhêwan ji xwe ranî ewqa xêrê te çû ware yani dibe mere dibe îflasê û ji aliyê yani însaniyetiyê ve jî wextê em birçîne feqîr tê bîra me em herin yardımê bikin wek got em herin tepskekê bidin cîranê xwe yani ne lazım feqîr bêjî em tepskekê bişînin ji güvenlikçiyê xwe re ji personelê bînayê re li gundrûnê çend gundiya hero dawet bike mesela şefkê bajarê mezin em Diyarbekir'in yurda öğrenciya heye medrese hene feqih hene şîvkê ji ware çêke bişîne ji ware ya jî ban çend çar pêç hebake خواندکار ماموستا çavan li mesela tişkî wî Parnan malê kêfan tê اره mere kêfan bîne yani hem ji aliyê dînî hem ji aliyê exlaqî hem ji aliyê însanî tabîra wê gocaz be yani çiş destê mere were yani çiş de tê bik yani çiş destê mere were mere bike serê wê heta sona wê ew ê çaxê rehmet mexfîret
آزادیش جهنمی او چخی معناویش مر هیه بله اما گور sadece به سکناج خوارن و خواری وکی دی تشکینه که احتیاجیا خود تعالی جبر چی بنا منینه کی بله بله خبراته ساعت خوش ما مستجوج پرسم دوی مهدش بوکو باشی قنجی دلسوزی زیاده به ما مسته یعنی ام هر تم دبیجم فرسان دکی مازنه بله جبوه ام چی بکن ما مسته ام وک مروفک وک شخص که از بیجم ای والله zaten ماموسته ام صدقه ددن ماموسته يعني وصاد دلال قد كو يدي چرچوای و گوز جمله تشكي نشت ماموسته الحمد لله ما شاء الله بله دبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قابا كو كتاب ماه رمضان صدقه خو زيادة ذكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صدقه خو زيادة ذكر انفاقه زيادة ذكر عبادته زيادة ذكر بله مقابله زيادة ذكر انا خدنا قرآن زيادة ذكر نكو عفوا ميده مرو تنه بروجي بي گرك تمام اعضاء مرو بروجي بي كو بي örnek جمرو مرو بي بخوره دوام بك پشت رمضان جي رمضان خصلت خوشك مرو هي نكر انا خصلت خوشك مرو هي نكر پشت رمضان مرو دوام ناكل سري هناك انسان هاند بي والله رمضان ده توبه كريا خدي داز دفعيشي بارددم الحمد لله چقدر ki خوشه mesela. نه تنه رمضان ده پشت رمضان جام دوام بکن ما baştıra ne olsa. Tabii. Kançtır. Yani işte mesela خونده Kur'an'ı Ramazan'da çime Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Emin Cebrail'le خوندی mesela. Dibi بله hinki devam. dibejin mesela dibejin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arz kiriyeş Cebrail'le. Cebrail'i mukabele ve de خوندیه te gutun mukabele. بله ev ne kud Ramazan'da tende bine. Be sallallahu aleyhi ve sellem be yek harfeki Kur'an'ı elif lam mim be Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Be ev elifi harfekiye lam harfekiye mim harfekiye bedale de khirayet be sallallahu aleyhi ve sellem. Lazıma gerek umru viş horib ke örnek umru kaderi 4-5 perbi niv cüzü biji umru viş hora bike adet ki u devam bike. U yek jilmeje şevi. Mesela jilmeje şevi mesela mad Ramazan dam dikin خود بکن نصیب همه انسان مثلا İnşallah. دبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انسان دو تشت گاوش دستی وید چیم پوشمان دبی قیمت دو تشت نزانی زمان و صحت بله زمان و صحت قیمت وی نزانی گره که ام وی زمان خوی خوشک هم قیمت ای بزان بن و مش خورم کنه عادت و لمیجه خوی فرس رونیه چاوی ملی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رمضان ده هنکی انسان هنن عفوا رمضان ده تكلم بشتي رمضان ده بجي برا حتى رمضان كدي ناكن دي يعني عادتك وصاحي وكي جمعه بين يا حقيقه جو صاحي بس تجيك از مامور وغير ودر از görevli mi az nek insan benim ya tu nay cemaati اولاد بد رمضان يرو رمضان بيام كتنا رمضاني صاله جديد دي سبب يعني اف جرك دوام كن دوام كان امجي منفعت بيني دوام لكن وقت شيك وبايك باران تديد بارد 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 لكن رمضان ده بكنج اوجي باشا ماموستا ايجا دوام سري ve ma teşvik بكن tabii هندك ودوام بلا هندك بلا دوام بي برندك ببا بلا عين بلا دوام بي يعني هن انسان ماموستا مخابن روحي رمضان نزانم بله يعني مقاوادج بحسكر دوام خو بقرن ماموستا دم رمضان بله نتنه رمضان ام شخره بكن عادت ام بوي اواي دوام بكن باشتره رمضان فرسان دكه مزنه لما خابن هن انسان دما روجينه پر هرستبن يعني جيرادكن اوكتكن يعني نكاري نزي وامبي يجيكو هرستبن يجيكو سنراوان از بيجم زيديه يعني دخلوا سرفياجي بسك يعني وين بيا تشاوت بينن والله پیغمبر هن انسان بخاب نقطه برچيد بن ندستوان ديجي جانا صحيح لين نتنه برچيبون جي لگوری من معنا و روجیه جنزانه تام فهم نکرده از بیجم از نخوازم پر رخنه بکم لی دی ساجی ام سر بیجی بسکتن باشتره پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگه کو یکی و عاجز کر بجاب روجیمه تشکی زعب خوشه يعني بيش خورب كره بركي برنسيب قاوة تو عاجز بوي قاوة او كيت مثلا تو حاسس بوي فلا وي بينبيره هو بيجي پیغمبر قلت ياز بروجي ما بيشتا خوب دي يعني اف روجي وكي او كي سبارتنا كي مروي خد سبارتوي وكي ديوار كي سينور دتنا سينور عين امريكان جوي سينور در باس وكي خطا كي يعني جمرو مو صاش برا بيجا خطا كسورم بيجي بله عفوا دبي مروف جوي مروف چاوي مروف بدن مروف حمي در مروف گرك بروجي به
يعني مثلا ام غيبتي كر عفوا دبي مرو روجي خلاص بوشو ام قوي خو بدنا غيبتي قوي ما روجي بطال بوشو شعبي خلت شيء نباش بنرن او كيما تشوخ يعني بدنا ما تبروجيا نكو ميدا ما تنبروجيا ساجا ميدا خو ام برشي بين خد تعالى دبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام نه محتاج برشي بنا ويا خد تعالى عز وجل حديث پیغمبر نه محتاج برشي مثلا نبرچی بوده نه نه خو غير نفسه kesin mesele aynı kuştuna nefse yani. kuştuna nefse. Am bخوا نمين بخوا يعني ها. مسألة أوكو يا ما بمنيلة خدا عز وجل. يا ما بشخص منيلة بنفس مرنيلة. قالوا مرو برشيد بي نفس محزون بي سيد أزاني ما مستا نفس محزون بي تربية بي وصاب بريشان بي أوكي بي چون كيجمع إنساني كو بروجي برشي قابا برشي بو نفس أقول بي قابا كو تير خوار خداش بيرت كحش خداش بو برشي بونه تربية بي تشكيلي تربية يا تو تشتي تربية نه تهديد تاجي تربية نه عين وسا خير ويجي ذات خدا عز وجل بخير حمي تشتي من جزاوي مكافاتي بليه أما رمضان عايد منه زيادة نفس بتربية بيجبر. إيجاج غيني رمضان ما مصر جواب برسم ما مجار عليه السر تشتكي خوش نفس. يعني أم إنسان نفسه ما هي. يعني هرتم الهمبري نفسه قام تكوشين يدن مخابن شو ومباشر زارم معنا إسلامية تيجي أبشقة أم هرتم من نفسه قام مجادلة بكن. إيجاج غيني رمضان يزبيجم أي رمضان بداوي بما مستا أم برتشيبون نفساقو تربيتكن ليش غيني به أم تشبكن يعني أم إنسان هن إنسان نفسه زاده هن إنسان بركيمن أوجي بركيمن أوجي عسكر كي خديه نفس بله يعني بخيراوي نفسه أم مجادلتكن نجوي نفسه با مجادلة نذكر حتى روايتك هي مع مستجي بحث كر تبي نفس وقت خد تعالى يخلقان قلت كي واسكيمه قلت تتوي أزم تتوي أزم وآفت جهنمي شمس على قدر كي آفت شرد الخص ديسا قو اسكيمه كي ديسا قو تتي أزم بشر آفت زمهريري نري جاقر فهمناكي يعني بلكي يعني يقولوا تي قوتن ده بلكي نبي أما معناوي خوشه ويتاوي زمهريري دقفله چند سالا و belki Erzurum بيجي بين زانم belki سرما artık hamad be terki mi derxne çi bejne zevkim disa idert qed bet ki eskime disa femnaket bet azim yani nefs mücadele zor ya çan sala yu bir çi hele belki ne çan sala jwala nefs çünkü o roke ji bir çi demene şey tesiri اینکه برچی دهله بشر میزان گملول بویه. مرا آقاس حسانی جکار زورا نفسه خو بدايه يعني. إجا خد تعالى باكي دبتكي از كيمة دبت ربي از نفسم. هنو فهم دكي هنو نابت ربي من يجي. دبت ربي از نفسم. يعني مجادلة نفسية شو تمام مجادلة حياته بنفسه رأي. بخمبرنا عليه الصلاة والسلام جحربيد هاتن. صحابي وقو هنكي كيف هاد جو امش حربي خلص بون مش فتح مكة خنبر جو مش فتح مكة بله وقو يعني شيء ما خلص تمام في فتحي ماستر دي هاي يعني بس ماستر هي خنبر ما جو هي مجادله مزن هنو دس بيتك نفسيره اشتا وقتها جو والله الشيخ خلص كر بجنات غارانتي كر انت هلكا مزن اول بله يعني جو دوام لي جرك نجي مرل سر نفسي به يعني بيل نفسي شو جانا هناك عالم دبي أهل التصوف يود بجنة دقاون قاوة كي بيل نفسك قاوة دي باوي جنتي يعني نفس أو قصد تشتكي جرينجا ما مستم نفسك هيك ببن أم نفسك مقاطبن از بيجم أي مروفكي باش مروفكي قانش درت كي وهو ويدر كي وهو لي أم بيجن وكزير نفسه إن شاء الله ما مست إن شاء الله أف صحبتنا ببمينك صحبتنا قالك خوش ترباست به لما دي ساسترانا كخوش جمنيت قدار بكن پاشش خو وقت ما برنامه ما برنامه خو هدیه دی بداوی بکن کرم کن
جانه ارزدانه دیوانه گیدین و کاوام کانه ایشه شکوا بارانه فینجانه ها فینجانه ایشم شفقا بارانه گیدین و کاوام کانه فینجانه ها فینجانه امان امان فینجانه فینجانه ها فینجانه گیدین و کاوام کانه ساعت خوش مالا واوا بله ام دوام بکن ما مستم بتر دوام بکن ام بحثا نرخین اولی ما ایرو کر ما بحثا اسراف کر ما بحثا زارو کن کر ما مست بروخت ما جینما هری داویش تپرسم و مه مه کا پیروزه مها رمضانیه مها عبادته ام بیجن دناو جواکه ده لگوری تکی ماسی چنه ما مست ارم مجدکن ام قرآن خود خوینن لچار آلین ولد چالاکیان تین ندار خستن یعنی بیوی آوایی بپرسم جبو کم دینه خو اوله خو جی قلبه خو ام هیس بکن ام باشتر فهم بکن ام چی بکن ما مسته ام تفسیر ام بخوینن ام مزنه خو بپرسن ام چی بکن بله سوالك خوش aslında cevabı ویژ belki 2-3 dakika 4-5 dakika belki ne edin hatta kujiste var ama hem özet olarak هم ببیجن تشکیک کو مرو نظامی مرو پرز دکه مرو دخوینه مرو جوی خدور ناکه مثلا عادتك غريب كتير ناف ملته عنها تشكيك وتحقي ويدا النظام بي هذه آية كريمة هي عز وجل بي ونشما تحقي خدا عز وجل ونتشتا حلال تكون حرام تكون تشتكو عقلي وناقش جي فهم ناكن ويا ونظام علم الانترنت أبدا لازم أجرك بخوين بخواندن شنابي الكيدر بي مرو الجامعة بي المدرسة بي المكتبة بي الجامعة بي الكيدر بي بلا بي üniversite بي لازم أجرك مرو أولا جاهل نميني أما بخواندن جي شنابي أو تشتكو مرو بخوين أجرك مرو بي عمل بكنجر ve mazند بين به خواندن قرآن عمل هینکرنوی اول مرود خوینه پیش مروی هند به مرو پی عمل دکه و مرود بی örnek insanlara پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصوره کی وصابو yani pırs kırnaj Ayşe valideme diye ma Ayşe pırs kıvtiye Kur'an çavanı kıvtiye kıva hiç peygamber ne ditiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber vek canlı yani Kur'an'daki canlı bir bejmişler. Peygamber işte bu gota kemasiye mezaf çiğ zani hoşkem. İşte ku am dibejin am nak. Yani mezne mi hatta çok kemamesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte faaltne yani. Faaltne işte lima taqul ma la yetefalun bi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte ki ku hayata khoda nekra aslan kesire ne gote bika. Gerek am viji bikin. Şahsiyeme de ku am bin örnek. ام رمضان بقام بروجرام تشتكن ام بين وهاي قام شخصي خذ فيتا ام نكن تاثيره ما جينا عامليش كثيره بساعتها انا مجول بن دوري سيداني عفوا ام مزول بساعتها فقط قابل قام ويعيش ام بخونك تاثيره ما جينا عاملينا حوقاز konferans حوقاز نظام تشيكو مجولايو söyleşiyo Türkiye'de belki adım Türkiye'de vakit Türkiye tişkiyorsa ne abi Allahu alem yani nizamı belki Türkiye yani Sedat Çetin Sedat Camii'ye yani üniversiteye Sedat ama tesire mettinler insana da topluma da cemaat geliyor. Çünkü am bxonakın doma ama ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem am tenakın dile xona samamos am tetkin şey amelnakın işte ku am bejin خود زانه بلکه باوریه مجی پهند که حاشا yani خود زانه بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وگام ساعت کلمه مجول بون belki peygamber mehki akam mecul ne bu ya nafsa usaya hakikaten usaya sallallahu aleyhi ve sellem belki mehki peki peygamber bir şey vi irşadı vi tebliği vi avki kiriye yani vi inqilabı kiriye inqilab am bejin mesela خلاص peygamber hal hareketi xwa يقعد peygamber diye fikriye ku وشكله وشماله ومجولاي خوشة أمن طابعي وبي مجولاي
یگاتی دو کلمه پیغمبر جره گوتیه صلی الله علیه و سلم اگویه یعنی پیغمبر کوام بوی شخوره بکن örnek bugün delil şuara pırtıştığıma aslında tenci ama kuam nekin mücülay bimini haberdan bimini ve dostlar alışverişte görsün Türk saat mücül yani program çekin hatta nevari hazaran kanal hani dünyada ne ki Türkiye'de yani var şöyle ama gerek lazım ku am txada vi işi tesir bikin ku ev berekete Ramazanı ve ev ibadetu ev xwandin devam bike و خالجه fayda bine بله كابكو ام نكن kesinlikle تكاز جمع فيدان abi ام زاروك خو عاجز كان بين شوت واتك ام بغدكن لا ود بيز هنا جغاره بما از جغاره دك شنو تنكشي ندبي تو فنكره بابي فنكره بابي خد بي بابا حتى نيفاري بتليفوني مشغوله تشكينا كد رمضان ده ما خو برشي ديله دبي لا تهرش خو قران بخونا هره مقابله تاثير تنا اظن yani la gerek am bu bir şey. Bakabın. Mamasa saat koş. Faysal yaşıyoruz. Seyda'ya gelek spastıkım. Prohtemene mamamasta hepki mücadele hoş bedin hevdu. Her davet etçi bejiş tamaşavanın mere. دخوازم ev Ramazan ببي عفو ما ببي سبب عفو مغفرة مجمرة وأف رمضان ما مستشتر زاني فتحة جيم مزن أغلب رمضان ده تشيبويا يعني أتخوازم كأف رمضان أولا أم فتح نفسه خوبكن مش نفسه خو خلازم بيشتيج عملي نخوش قلت عالمه ده خاطري في رمضاني ورجاء ما أميد مش خدا عز وجل في رمضان ده و مظلوم خدا عز وجل دريك جوانه بكاش فلسطين إن شاء الله إن شاء الله غزة أف رمضان بسبب إخلاص لكوان أزبيد بيجن باشقة تشكيام نابيجن دز لازمة جركم نكو بدفتني بيجي جركم أم نبنى معينة وان سيونيستا جركم نبنى ياردم جيوان جركم تشتكي وان نكرن أم بدنا خدا عول أم خدا تأثير بكن أمش خلق خير بيجن يعني سر دولة حياني خواري أفسوجي متفا يجيشة إنجابكم أم بيجن جركم أم ياردم وان سيونيستا وان يهودية وان خريستيان لكن صاحب جوتن بمينا فقير ربنا فقير هذا ماركت أم كيفنا باي قولا كي كيفنا باي بسكيوتة كي أفشنابي بفيناتش سري جور حياني خواري جرك قوم بلام تبع هبرة أم ياردمي وان نكن شي بدست شي بداv شي بقلب جمع شي ورا يعني السريدة فلسطيني ما مستا وحاشجي خد تعالى حمو عالف حمو مسلمان بك عم بيجن بخلاص تكجوارا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما مستا بهار رمضان يجي ان شاء الله خد تعالى عالي وان بك عم بيجن جالك سباس كمان ما قدام يجي جوارا بك ياردمجي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما مستا ساعات خوش دوچان دكتور Halil Akçay ما مستا جالك سباس كم مالتا آبا سهري داوت شو بيجيش مرة ما مستا سر إسراف جولو از خوازم تشكي بيجم وهم خلاص بكن بله يعني إسراف بماله بوقته باشتغالية وحتى يعني بكادي وكارجي جانا إسراف كده عملت كده حتى داوية وحدي جهتين ري عم إيماناوي شو أوقع حياتاوي نبهرجي نوقتي حياتك شو وإفلاس كرت شو يعني أوجي إسرافه وقتها هو إسراف نكن دماغو وقتی ما تجابه و اسراف تیده نبه عرضه ما و ببن زیر کفره ما و ببن زیف چول و جیای ما و شین بن مرگه ما و تجا حیوان بن يعني اسراف ولو نكلمك بسيطه يعني ج فرد حتى دولته تبدا بيشين دبي وقت جو اسراف چه نبه وما مستشخه تعبيرك پر خوش گود فتحان نفسي يعني وقت جو دوی مهده و پشتی ویجی گو دوام کر فتحان نفسه کر شو هر تجد فتحان نفسه ده يعني وك كل جو فابو جو فابو تمام و اجا و برهم جدر كفت ان شاء الله اف رمضان به سبب جو ام عادت می خراب نباش شاش تفدا ام واجبير بكن ام بلوان كن و به سبب جو ام انسانيت و اخلاقي و ديني نرخين خو الكي خو دايري خو ام دوام بكن بشتي رمضان ان شاء الله وان تركنا كن وجود غزه ام دست بكن فلسطين تم جيراني ما وحتى ناي مسلمان يعني حموم روان انسان حموم روان بوسيله خلاص ياوا وكيف وشاهيه وزاده ان شاء الله الحمد لله نهاول هدي ام ميزان السوري اللي ويالي يعني هنكي بهنا اشيتيته خازن گو ج دوام بکه ولو برفره به چرچواوی تمام دنیای بکه به ایدامه جی پر خوش به چخا کیفا جیرانه موره
کفام بهترته بله و کفام الجیب و جیرانه ما کفاین الجیب فقیر به حوجدار به جار به کفام جی کم به بله اینجا انشالله به کیف جمع تفدار ساعت خوش مامۆستا دژوار ez gelek dibe. spas dikim ez bi hatinawa gelekî kêfxweş bûm ez gelekî memnûn bûm programeke têr û tijî derbas bû saeta xweş Allah خوشتر Stranbêj mamosta Emine Yiğit gelek spas dikim maleta ava müzikşen Gökhan Yiğit müzikşen Fuat Keskin gelek spas Bele bînerên azîz me îro jî bernama xwe bi dawî kir sibê dîsa di heman satî de em ê li ber ekrana TRT Kurdiyê bin heta wê demê bimênin di nav xêr û xweşiyê de xatirê we Gerden zirili lili şekerli mi? Vay vay ağır şeri lili mendili vay vay gerden zirili lili şekerli mi? Vay vay ağır şeri lili mendili vay vay Her tu gülü ve sütü